Yes, reka tubasuhuze tubifurize ibihe byiza, tubifurize igitondo cyiza, igitondo cyuje umugisha. Mwebwe mutega amatwi ndetse mugakurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Turi mu gitondo cya tariki ya 9 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026. Nshuti bavandimwe, i Burundi niho tuje twibanda cyangwa se niho tuzindukiye kugira ngo tubabwire amakuru akomeje kugenda avugwa by'umwihariko mu ndongozi nkuru z'iki gihugu cy'u Burundi. Amakuru twakire muri iki gitondo, ifungwa rya Reverien Ndikuriyo ririmo riravugwaho na benshi. Ibitangazamakuru byinshi byakomeje kugenda byandika kuri iyi nkuru, hagenda havuga yuko mu by'ukuri uyu Reverien Ndikuriyo mu by'ukuri ibintu byaba bikomeje kugenda bimuhindukana umunota ku munota, isaha ku isaha, nyuma yuko akomeje gushinzwa kenshi nyinshi zitandukanye, harimo kuba mu by'ukuri akomeje gufatanya n'uwo bita Shabani. Mu by'ukuri bigaragara yuko mu minsi yashize yafatanywe ibitoro by'umwihariko amabido agera kuri 198. Mu by'ukuri rero Reverien Ndikuriyo kera kabaye yamaze kugenda atabwa muri yombi. Muraza kugenda mumenya ibyari byo ifungwa ry'uyu mugabo. Turaza kugenda tugarukana none muri CNDD FDD ibintu bikomeje kugenda biba ibindi ku munsi w'ejo, nibwo twababwiye yuko mu by'ukuri Red Tabara yaba ikomeje kugenda itegura ibitero byayo by'umwihariko ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, aho kwisuganya gukomeye cyane k'uyu mutwe urwanya ubutegetsi bw'abadede bikomeje kugenda bigaragara hariya muri Kamanyora. Turaza kugenda naho tubabwira ngo hazindutse iki, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye ku munsi w'ejo rwose yakoze agashya, ngira ngo mwarabibonye neza mu mafoto ubwo uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yakiraga Aliko Dangote, umuherwe ukomeye cyane w'umunyanigeria ndetse akaba n'umugwizatunga wa mbere muri uyu mugabane wa Afrika. Biravuga yuko rero igihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye arimo aragenda agerageza akora ibyo atigeze akora mu myaka 6 ishize, ndetse benshi barimo baribaza bati kuki Perezida Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda akinga agakingirizo ku baturage b'abarundi, agaragaza yuko mu by'ukuri yaba noneho iterambere ry'iki gihugu cy'u Burundi aricyo cyaba kimuraje inshinga. Noneho murabizi neza mu minsi yashize yamuritse stade yitiriwe Intwari hariya i Bujumbura. Ubu ngubu yamaze kugenda yikururira abashoramari bakomeye barimo uyu mugabo Aliko Dangote n'abandi bagiye batandukanye. Ariko nanone murabizi neza yuko Son Excellence Evariste Ndayishimiye nanone yagaragaje yuko yaba ari muri projet zikomeye cyane yo kubaka igisagara gikomeye cyane by'umwihariko ari ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Benshi bakagaragaza yuko ari imwe mu migabo n'imigambi akomeje kugenda agaragaza, ndetse ari nk'agakingirizo ari gukinga abaturage b'abarundi ngo bongere bamugirire ikizere bamutore kuri manda ya kabiri, aho byari bimaze iminsi bikemangwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze kugenda atakarizwa ikizere n'abaturage b'abarundi, akaba ari byo yaba arimo aragenda akoresha kugira ngo yongere yigarurire imitima y'abaturage by'umwihariko bari mu ishyaka rya CNDD FDD hamwe n'abandi abagabo batandukanye by'umwihariko bafite ijambo rikomeye cyane muri iri shyaka rya politike. CNDD FDD nk'ishyaka riri ku butegetsi naryo iyo uturebye ibimenyetso bigaragaza yuko ishobora kutazatanga uyu mugabo nk'umukandida perezida mu matora ateganyijwe umwaka utaha, aho Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri nawe ubwe nta cyizere atifitiye cyo kuba yakongera kuyobora iri shyaka rya CNDD FDD. Turaza kugenda tureba ibyari byo Reverien Ndikuriyo, aya makuru akomeje kugenda amuvugwaho. Nyamuneka nawe turaza kugenda tumenya ibyari byo ndetse n'ibyakomeje kugenda bitangazwa. Tuze nanone kuza gukubitira mu gisirikare cy'u Burundi turebe amakuru arimo aragenda avugwamo. Biravugwa yuko rwose mu gisirikare cy'u Burundi naho umwuka utari mwiza, ndetse Perezida Evariste Ndayishimiye afite uruzinduko rukomeye cyane agomba gukorera muri ISCAM cyangwa se Université Nationale y'iki gihugu cy'u Burundi, mu by'ukuri ishinzwe kuba yatunganya cyangwa se yategura abo ofisiye. Ibi ngibi bibaye nyuma yuko harimo mu by'ukuri umwiryane mu gisirikare cy'u Burundi, aho bivuga yuko Prime Niyongabo arimo arashyiraho amategeko akakaye, arimo aragenda agonga abasirikare benshi bagiye batandukanye. Ibyo nabyo bikomeje kugenda biteza inkeke nyuma yuko uyu mugabo Prime Niyongabo azanye ikibazo cyo gufatira amapasiporo y'abasirikare benshi bagiye batandukanye, by'umwihariko izo bita pasiporo zitari iz'akazi, pasiporo mu by'ukuri buri musirikare yakoresha ku giti cyiwe. Ibi rero nabyo yamaze kugenda atanga rutangizwa cyangwa se atanga deadline yuko ku itariki ya 15 bigomba kuba byageze izi pasiporo zose zamaze kugenda zidepozwa muri Etat Major y'iki gihugu cy'u Burundi. Nanone kandi inshuti bavandimwe, murabizi neza yuko ibyacara amakuru tukira aho ngaho, mudukorere subscribe, mudukandire like, mudukandire share, mu by'ukuri ibiganiro byacu bikomeze kugenda bibanezeza.
aho muherereye gatanu kuri kagenzi kako. Nibyo rero amakuru azindutse avugwa by'umwihariko tugomba guheraho, birimo biravugwa yuko Reverien Ndikuriyo yaba yatawe muri yombi nyuma ya kese zitandukanye zikomeje kugenda zishinzwa uyu mugabo. Murabizi neza mu minsi yashize yakimbiranaga bikomeye cyane n'umudamu wa Perezida Evariste Ndayishimiye yitwa Angelina Ndayishimiye, mu by'ukuri akumva kutavuga rumwe ku kijyanye n'ibyo uyu mugabo yari yatangaje ubwo ikoraniro kaminuza ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa mbere ryari ririmo ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ndetse uyu mugabo agaragaza yuko byinshi mu byagezweho ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi byabaye mu gihe cyabagaza, ndetse ibingibi bigaragaza ko byari nko kunenga ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibingibi byaje kugenda birakaza umudamu wa Perezida Evariste Ndayishimiye, bisa naho bibyara cyangwa se bitera ikibazo hagati iwe na Reverien Ndikuriyo. Ubu rero Reverien Ndikuriyo nyuma yuko ahonotse iyo kese, indi kese ikomeye cyane uyu mugabo akomeje kugenda yagirizwa, harimo kuba ashaka kunyereza umutungo wa leta yifashishwe gucuruza igitoro cy'amagendo. Umugabo bita mu by'ukuri murabizi neza bita Shabani, uyu mugabo mu bihe bitandukanye rwose yakomeje kugenda arikoroza, benshi bavuga bati kuki atagaruka muri CNDD FDD ko yari umugabo ufite ibanga rikomeye cyane ndetse n'ijambo rikomeye, ariko nanone biravuga yuko imikoranire na Reverien Ndikuriyo ariyo uyu mugabo Reverien Ndikuriyo ashobora kuba yagiye azira nyuma yuko ibintu bikomeje kugenda bihinduka umunota ku munota hariya ku butaka bw'iki gihugu cy'u Burundi. Amakuru kandi agakomeza kugenda asigura yuko mu by'ukuri Reverien Ndikuriyo n'izindi ndongozi zitandukanye mu ishyaka rya CNDD FDD, nubwo bwose Perezida Evariste Ndayishimiye yamugaruye kuri uyu mwanya wo gukora nk'umugumyabanga mukuru, biravugwa yuko Reverien Ndikuriyo yaba yaragiye mu by'ukuri atakarizwa icyizere kubera ibikorwa bya politiki akomeje kugenda agaragaramo, ndetse no kutavuga rumwe n'ubutegetsi no kopoza bimwe mu byemezo Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri arimo aragenda afata hariya ku butaka bw'iki gihugu cy'u Burundi. Amakuru kandi agakomeza asigura yuko agenda hagaragara ivangura rikomeye cyane ryita ku moko, ndetse CNDD FDD mu byibuke neza yuko igizwe n'abatorotse iki gihugu cyangwa se abahunze iki gihugu batandukanye, yaba abahunze mu mwaka wa 2015 ubwo General Niyombare yageragezaga kudeta igapfuba, ariko nanone ibingibi bivugwa yuko nubwo bwose ibyo byose byakozwe General Niyombare no muri yateguye umugambi wa kudeta CNDD FDD isanzwe iri mu mashyamba ya Kongo, mu by'ukuri kugira ngo barebe yuko bazabohora igihugu bacyambure abadede. Ubu rero biravuga yuko imyiteguro ikomeye cyane leta y'Kinshasa rwose, leta y'Ibujumbura rwose ngo yitege ibishoboka byose, kubera yuko Iredi Tabara yaje ije ku munsi w'ejo nibwo twabonye amakuru avuga yuko barimo barikusanya mu bice bya Kamanyora, ndetse imyitozo ikomeye cyane ngo barimo baragenda bayihabwa n'inyeshyamba za M23, ndetse amakuru anavuga yuko mu ijoro ryakeye mu Cibitoke rwose hongeye kumvikana urusaku rw'amasaso ndetse no gukoranaho, aho bivuga yuko defense z'igisirikare cy'u Burundi bari baraye izamu cyangwa se bari kuri patrol, batatu baje kugenda bashimutwa n'uyu mutwe ari Ditabara, ndetse nkuko bigenda bitangazwa. Ariko nanone turaza kugenda tureba nanone ibigezweho Igitega cyangwa se ku butegetsi bwa Gitega, nanone harimo haraturukayo amakuru menshi atandukanye cyane nyuma yuko Perezida Evariste Ndayishimiye nabo bafatanyije kuyobora iki gihugu, by'umwihariko bo muri CNDD FDD barimo Reverien Ndikuriyo abakomeje kugenda bagaragara cyangwa se bigaragara yuko bari kurebana ayingwe. Ubu amakuru aravuga yuko igitoro cyafatiwe kwa Shabani cyamaze guca ibintu, aho bivuga yuko kese zose zamaze kubirindurirwa ku mugabo bita Reverien Ndikuriyo. Uyu mugabo mu by'ukuri bivuga yuko ari mu mazabira isaha n'isaha mushobora kuza kumva yongeye kwisubiranamo na Perezida Evariste Ndayishimiye. Perezida Neva yararimo rero arabyina umuziki ukomeye cyane, aho yagaragazaga yuko yongeye kwigarurira igikundiro ndetse no na partnership n'uyu mugabo Reverien Ndikuriyo. Ariko amadega atandukanye uyu mugabo Reverien Ndikuriyo arimo aragenda akora muri CNDD FDD, biragaragara yuko mu by'ukuri iki cyizere yahawe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi gishobora kuza kongera kuyoyoka, akongera akaba political rival wa Perezida Evariste Ndayishimiye nkuko mu bihe bitandukanye byakomeje kugenda bigaragara. Mu gisirikare cy'u Burundi naho rero ubigikuba cyacitse, bafite ubwoba bukomeye cyane, bafite ubwoba yuko Iredi Tabara isaha n'isaha yakongera kugaba igitero, nyuma yuko rwose ibimenyetso bimaze iminsi bigaragara yuko Iredi Tabara irimo irikusanya FDNB. Ubwo n'ubundi ibyo biri bube cyangwa se Iredi Tabara ibinjiranye cyangwa se isa naho ije mu bihe bibi mu gisirikare cy'u Burundi, aho harimo umwiryane n'amacakubiri aterwa no kutavuga rumwe ku bijyanye no gupanga no gushyira mu bikorwa ibijyanye n'intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo, aho Perezida Evariste Ndayishimiye rwose n'abasirikare bakuru barimo Prime Niyongabo batarimo barumvikana cyangwa se batari kuvuga rumwe ku kigomba gukorwa.
Prime Niyongabo we arasaba Neva yuko bakora defense cyangwa se abasirikare bose b'igisirikare cy'u Burundi ku butaka bw'igihugu cya Kongo bakajya gucungira umutekano ku butaka bw'u Burundi, ariko Neva nawe akavuga ati nyamuneka mujye gushaka amabuye mujye no guhangana Red Tabara mu mashyamba ya Kongo. Nubwo bwose amakuru agaragaza yuko igisirikare cy'u Burundi mu by'ukuri cyananiwe kuba cyahangara Red Tabara. Turaza kugenda tureba amakuru menshi agiye atandukanye, tuza kugaruka n'ubundi nkuko twabibabwiye mu ishyaka rya CNDD FDD. Turebe Perezida Evariste Ndayishimiye hawe inshingano nshya zo kuyobora umuryango wa Afrika yunze ubumwe, ese arabihuza na pressure ikomeye cyane iri muri iki gihugu, yaba iyo mitwe yitwaje intwari irimo Red Tabara, yaba ibibazo by'ubukungu, yaba ibibazo bya politike ndetse n'imipaka n'ubanye n'amahanga n'ibindi bihugu. Ibyo byose rero biragaragara yuko ari ihurizo rikomeye cyane Son Excellence Evariste Ndayishimiye afite, kandi agomba guhandoringa uko byagenda kose, kubera yuko mu by'ukuri imyiteguro ndetse n'aho buryo bigeze, urabona yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri ibintu bishobora kuba byagiye bimubana ibibazo. Nibyo rero reka duhere kuri aya makuru rero avuga yuko mu ijoro rya Kere ditabaragabye igitero mu ntara ya Cibitoke, ishimuta abasirikare bagera kuri 3 b'abarundi bari kuri defense cyangwa se kuri patrol, aho amakuru avuga yuko ku masaha ashyira umugoroba w'ejo nibwo hakomeje kugenda hagaragara bamwe mu basirikare badasanzwe ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi benshi bakagira ngo ni ingabo za M23 cyangwa se n'abasirikare ba M23, ariko yari Red Tabara mu by'ukuri yari irimo iritegura akuba yajya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Biravuga yuko rero mu masaha ashyira umugoroba nibwo baje gutera ndetse bakora ambush ikomeye cyane, batega igico abasirikare b'abarundi batwaramo 3, ubwo abandi nabo barashwe. Ndetse ibi bigaragaza yuko Red Tabara n'ubundi igifite gahunda yo kuba yagenda igakuraho ubutegetsi bwa Gitega mu bihe bitandukanye bwakomeje kugenda mu by'ukuri bugaragaza yuko ari bwo nyirabayazana kuba abaturage mu bihe bitandukanye bagenda bahura n'ibibazo by'ubukene. Ubwo rero n'ubundi icyo gitero cyarakomeje, ariko amakuru agera igitega biba ngombwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye anohereza defense nshyashya z'abakomando b'abarundi kugira ngo bajye kurinda imbibi n'umutekano w'igihugu, ariko bisanga n'ubundi Red Tabara yakubise cyangwa se yakoze operation itagenda, ndetse abasirikare b'abarundi kugeza isaha ntiwamenya ngo bazimiriye he cyangwa se Red Tabara yabajyanye he. Gusa ikiriho cyo nuko uyu mutwe wa Red Tabara mu by'ukuri waba urimo urategura ibitero bikomeye cyane hano ku butaka bw'iki gihugu cy'u Burundi. Amakuru kandi nanone akavuga yuko muri CNDD FDD ibi naho bitoroshye, cyangwa se mu badede nabo intambara bakomeje kurwana nabo niboroheye, nyuma yuko abayobozi b'amakomine nabo bakomeje kwigaragambya bagaragaza yuko batagikeneye ubutegetsi bw'abadede, ndetse bikavugwa yuko ibi birimo biranajyana n'imyigaragambyo ikomeye cyane yateguwe na Denis Bucuma Nkurunziza, we utavuga rumwe n'ubutegetsi rwose mu bihe bitandukanye yakomeje kugenda anabigaragaza, anasaba abaturage bose b'igihugu ko bagomba guhaguruka bakarwanya akarengane, ihohoterwa ndetse na politike mbi ya CNDD FDD yimika ivanguramoko n'ibindi bibazo byose bigaragara hara ku butaka bw'iki gihugu cy'u Burundi. Benshi bakagaragaza yuko rero uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri yaba ari mu mazi abiri. Ibi nanone ariko ntago biri butume turenze ngo ku kijyanye n'amatora ateganyijwe mu mwaka utaha, n'umwaka mu by'ukuri witezwemo byinshi, ariko kugeza izi saha abarwana shyaka ba CNDD FDD n'izi saha ntago baramenye ngo bizagenda bite, uko ntago ishyaka riramara kugenda ritangaza ugomba kuba kandida perezida, niba koko Perezida Evariste Ndayishimiye azongera kugirirwa icyizere n'abaturage b'abarundi, cyangwa se hakaba hazatorwa undi ushyirwa mu majwi akaba Reverien Ndikuriyo. Ibyo byose rero nibikomeje gutegerezwa no ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ariko abaturage bazi imikorere ya CNDD FDD bakavuga bati nta keza cyangwa se nta kabi katari CNDD FDD, kereke iri shyaka rivuye ku butegetsi hakayobora andi mashyaka ya politike arimo Iprona, arimo CNL. Ayo ni amashyaka ya politike mu by'ukuri nayo afite abakandida biteguye kuba bafata ubushumba bwo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo umugabo bita agatorwa sa ku munsi w'ejo nibwo twamugarukagaho, yamaze kujya mu itangazamakuru ku munsi w'ejo, ngira ngo nibwo twabagezagaho amakuru yuko uyu agatorwa yamaze kugenda atangwa nk'umukandida perezida mu ishyaka ryiwe. Ariko ejo nibwo yaganiraga na kimwe mu bitangazamakuru cyane cyane ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi bita SOS Media, nibwo yemeje yuko mu by'ukuri noneho cyaba ari cyo gihe cyo guhangana n'ishyaka rya CNDD FDD, akabohora abarundi mu bihe bitandukanye babayeho abasa naho baboshywe n'ibibazo by'ubukene n'amahitamo mabi ya politike, ubanye n'amahanga bufite ikibazo. Ibyo byose rero bikaba ari ibikomeza kugenda abitegurwa kugira ngo harebe yuko ibintu byagenda bihinduka hariya ku butaka bw'iki gihugu cy'u Burundi. Turi kugenda nanone tubabwire andi makuru avuga yuko Ndikuriyo ubu nanone rero biravugwa yuko tayari yamaze kugenda yatakwa bikomeye cyane n'uyu mutwe
Red Tabara wari umaze iminsi mu by'ukuri utagaragara. Red Tabara rero musanzwe mubizi neza yuko ari umutwe by'umwihariko wabahunze igihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2015 ubwo uwo bita General Niyombare yageragezaga gukora kudeta ariko igapfuba, ndetse bamwe mu basirikare bagiye batandukanye bagiye bagwa muri iyi ntambara. Biravuga yuko rero Red Tabara yongeye kuzura umutwe, ibintu byamaze kugenda biba ibindi. Turaza kugenda tureba nanone kuri ibi bijyanye na Red Tabara, turebe na 23 umugambi yamaze gupanga yuko igomba kurasa i Bujumbura byanga byakunda, ikarasa ikibuga cy'indege Melchior International Ndadaye Airport. Iki ngiki rero kikaba kimaze kugenda kiba ikibuga cy'indege kirimo kirahagurukiraho drone z'abacanshuro ndetse zikajya kurasa mu Minembwe no mu bindi bice bitandukanye by'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 rero mu masaha y'igicamunsi cy'uyu munsi nibwo Colonel Nanga ubwo yarari Goma aganira n'itangazamakuru nibwo atangaje neza 100% yuko hadateye kabiri muri buze kumva ibitero biri gushwanyaguza ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Ubwo rero ibyo nabyo mumenye neza yuko ari birimo biragenda bitegurwa muri ibibazo byose bikomeje kugenda bigwirira aka karere ka Afrika y'Iburasirazuba by'umwihariko iki gihugu cy'abanywanyi cyangwa se cy'abaturanyi b'i Burundi. Nanone kandi mudukunde tuze kugenda tureba andi makuru avuga ku kijyanye no kuba Perezida Evariste Ndayishimiye mu guturuka mu gihugu cya Katari ibintu byaramaze kugenda mu gihugu cya Dubai yaracanze benshi mu basirikare. Nyuma yo kwakira amakuru atandukanye yakekaga yuko haba hari kudeta cyangwa se ubugizi bwa nabi bwari burimo burategurwa namwe mu generali bakomeye, barimo General Duprime Niyongabo, hakabamo umugabo bita hakabamo abagabo ba Reverien Ndikuriyo n'abandi bayobozi batandukanye ku mugambi ukomeye cyane bari bamaze ngo gupanga. Biravuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye mu bwenge bwinshi cyane rwose ngo yaba yaraciye mu gihugu cya Tanzania akaza mu modoka mu gihe abo basirikare benshi ndetse n'abayobozi bakuru n'indongozi muri hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi bari bamaze kugenda bamutegerereza hariya ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Amakuru kandi nanone agasigura yuko mu by'ukuri umutekano wakajijwe kuri radio na televiziyo by'iki gihugu cy'u Burundi nyuma yuko hari amakuru akomeje kugenda acicikana avuga yuko haba harimo harategurwa kudeta. Iyi kudeta rero ishobora kuza gukorerwa Sebarundi bikahita byunga mu ijambo rwose uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ubwo yari mu namo ibwo yari ari mu ntara ya Muramvya ubwo yatangazaga yuko mu by'ukuri nawe ubwe atizeye neza niba umwaka wa 2027 uteganyijwemo amatora mu by'ukuri niba azahageza. Ubu rero birimo biravuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri mu bikorwa byo bya buri munsi bya politike ni ibikorwa arimo aritwararikamo cyane kubera yuko isaha n'isaha mwajya kumva ngo baramugandaguye cyangwa se ahirutswe ku butegetsi kubera yuko zimwe mu ndongozi by'umwihariko ntago zishimishijwe no kubona uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi akomeje kugenda abarongora. Gusa ikiriho cyo nuko bagenda bamugaragariza uburyarya bamuhisha yuko mu by'ukuri baba bafitanye ibibazo nawe, ariko mu by'ukuri niba hari umukuru w'igihugu mu by'ukuri ufitanye ikibazo n'abayobozi bafatanyije kuyobora igihugu n'uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri Son Excellence Evariste Ndayishimiye. Ngira ngo mu minsi yashize nibwo yatangazaga yuko mu by'ukuri aza kuza gufatira ibyemezo bitandukanye bamwe mu bayobozi b'iki gihugu cy'u Burundi, ubwo hakomezaga kugenda hatangazwa amakuru yuko haba harimo bamwe mu ndongozi nkuru zigenda zitera ubwoba. Ngira ngo mubyibuke neza umugabo bita Arendi Kumana, Dr. Arendi Kumana, uyu ni umushikiranganje ujejwe ubutunzi cyangwa se ubukungu, ubwo yatangazaga yuko hari ibifi binini byaba biri kugenda bimwentimida cyangwa se bimutera ubwoba yuko mu by'ukuri isaha n'isaha yaza kugenda ahaburira ubuzima. Ibi rero bise nanone bikubitanira n'indi kese ikomeye cyane y'umugabo bita Shabani. Uyu nguyu yahoze ari umushikiranganje, ariko ngira ngo abaduteze amatwi muze kubitubwira niba nizisakira umushikiranganje n'ibyonge ntari kugenda asobanukirwa neza. Gusa ikindi post yigeze gufata nuko yigeze gukuriraho urubyiruko rw'imbonerakure. Ubu biravuga yuko rero yaje gufatanwa hafi amajerikani 198 y'igitoro afatirwa iwe. Gusa amakuru arasigura yuko iki gitoro ngo cyaba ari cya Reverien Ndikuriyo yaba yaratwaye magendo. Rero ibingibi bikahita bitangaza yuko mu by'ukuri igitoro gicurujwe muri buriya buryo nacyo cyita kigira ibyaha cyangwa cyita kiba umuziro nkuko bagufatana ibiyayuramutwe. Ibi rero byamaze kugenda bitangazwa yuko Sebarundi agiye gufata ibyemezo bikomeye cyane hagati mu ndongozi za CNDD-FDD, aho bivuga yuko amakuru agaragaza yuko mu by'ukuri uyu mugabo Reverien Ndikuriyo ashobora kuba mu by'ukuri mu minsi iri imbere ashobora kuza guhura n'akaga gakomeye cyane, mu gihe amakuru akomeza kugenda avuga yuko
ko mu by'ukuri perezida Evariste Ndayishimiye yaba arimo aratoranya undi ugomba kumusimbura, kubera yuko mu mbona kazaza z'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ntago bigaragara umugabo bita Reverien Ndikuriyo bageze icyo gihe, kubera yuko amaze iminsi afite amadega atandukanye. Murabizi neza yuko ubwo yarahiraga cyangwa se ubwo ikoraniro kaminuza ryateranye ku itariki ya 25 z'uku kwezi kwa kabiri kwa mbere nibwo uyu mugabo Reverien Ndikuriyo yaje gukora amabara, ndetse biteza confusion ikomeye cyane hagati y'umugore wa Son Excellence Evariste Ndayishimiye, ngira ngo ni Angelina Ndayishimiye, hagati yiwe na Reverien Ndikuriyo. Ubwo uyu mugabo umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo yagaragazaga yuko mu by'ukuri ngo haba ngo bimwe mu bikorwa remezo ndetse n'ibikorwa by'iterambere iki gihugu cy'u Burundi giheruka nibyo kubwabagaza, ndetse ibi ngibi ntabwo byigeze bishimisha uyu mutambukanyi wa perezida Evariste Ndayishimiye, bita bibyaramo ibibazo bikomeye cyane. Benshi bakagaragaza yuko rero cyaba ari ikindi kibazo kigihari, ariko mu by'ukuri kikaba gisa naho bacyoroshe isaha n'isaha, rero cyaturika kikivanga n'izo kese zitandukanye zikomeje kugenda zumvikana hariya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, by'umwihariko ibikomeje kugenda byagirizwa uyu mugabo Reverien Ndikuriyo nk'igihangange muri iri shyaka rya CNDD-FDD. Nanone kandi turaza kugaruka tubabwire andi makuru agaragaza